ntabwo waje par accident. Nimba uri kwisi uri kuntegera ubunyine turi kuganira nawe wumve kutaje kubw'impanuka. Muraho nshuti zanje tizanike Mutesi TV, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda cyane, ndabahaye ikaze muze tubane dutaramane nkuko twababwiye ko tutazareka muguma mwenyine. Twagarutse kandi kugira ngo tugume twungurana ibyiyumviro, dukomezanye, tuzamurane. Nike Mutesi TV n'umuyoboro ucaho ushaka kwiga guteka, imiryango, kubaka umuryango, ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana byose bizogenda bihaca, byatangiye no kuhaca. Ndabahaye ikaze rero, ndabakunda cyane. Akomeje gushimira byimva mutima, akomeje gukanda kuri subscribe, akomeje gusharinga, akomeje kugira commentaire, turabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe imigisha. Twababwiye ko tutoshobora atari kumwe namwe, muri amaboko yacu, muri imbaraga zacu, aho tugeze ni mwebwe twakesha. Dukomeze tubane muri byose kugira ngo dukomeze dukuzanye, tuzamurane. Uno munsi wa none twashatse ko tuganira, twifuje ko tuganira ku bijanye ni ingaruka zo kutigirira icyizere. Turagana hejuru kutigirira icyizere n'ingaruka zo kutigirira icyizere. Kutigirira icyizere, kwiyumva mvuga ntabwo ari kwiyumva ngo wizamure wishire ku nzego wumve urutabandi, ariko kwiyumva wowe ubwawe, kwiyakira ukumeze, ukuteye, imiterere yawe, muri make kwiyakira. Nibyo confidence dushatse kuvuga. Hari abantu batigirira icyizere, hari abantu batiyumva, bakahora biganyira bivanye nuko bameze, imiterere yabo cyangwe. Ariko tugiye kuvugana ikintu nyamukuru gituma umuntu atigirira icyizere. Icyambere niki? Mu busanzwe umuntu aremwe akozwe mu buryo butatu, cyangwa se aremwe agizwe n'amaparti atatu. Iparti ya mbere ni umubiri, ya kabiri ni ubugingo, ya gatatu ni umwuka. Corps, âme, esprit. Nizo bintu bigize umuntu. Iyo udafite ivyo bintu, iyo ivyo bintu byawe bitatu twavuze, cyangwa ivyo bintu bigize umuntu bitatu bidakoze byose nkuko bikwiriye, ikintu kimwe kikabura muri ivyo ngibyo, ntuba uri umuntu ukwiye, niko novuga. Hari kiba kibuze. Utegereza kuba muri corps yawe umeze neza, esprit nawe umeze neza, na âme umeze neza. Tugiye kuvuga hejuru yo kumenya icyambere gituma utagira confidence, icyambere gituma utakaza icyizere, ntiwizere. Icyambere ni identité yawe. Identité ni iki? Identité ni ukuba wowe, kwimenya, nkimenya ukimenya. Iyo utimenye uzutakaza icyizere, ugata équilibre, ntiwigirire confiance, ukagenda wikekeranyaho. Urashobora muri bya maparti twavuze, urashobora kutigirira icyizere, ntiwigirire icyizere bivanye na société wabayemo, umuryango, environnement. Izo byose ni ibintu bigenda bikora bitusha kuri ya marangamutima yacu, ari muri âme yacu, niko no bivuga. Bigagenda bitusha ku buryo bwacu bw'umwuka, bigagenda bitusha no ku mubiri wacu, ugasanga umuntu ntiyigiriye icyizere. Tuhere mu muryango, turi kuri identité y'umuntu, cyangwa se wowe wuriwe, bigatuma utigirira icyizere, bigatuma utumva ushitse muri wewe, bigatuma ari ibyo udakora kubera uko umeze. Ati mu muryango gute? Hari abana benshi bavutse mu miryango, ugasanga umwana ntiyabitoraga ku ishuri, afite bakuru biwe bari abahanga cyane mu ishuri, ariko iyo yagera kuri we ntabe imburabwenge, ntanabe n'umuntu utabizi cyane, ariko kubera ko adakora nk'uko bakuru be bakora cyangwa bari umunabiwe,
ugasanga mu muryango baramubwira ngo wewe ngo ntuzushobora bino, ngo uri umunyantege nkeya, nta bwenge ugira, uri iki n'iki. Bikagenda bikafekta amarangamutima y'umwana, agakura nubwo azi ko ntacyo azashobora. Umwana agakura azi ko ntacyo azimarira, muri make ntacyo azavamo. Umwana agakura azi ko naho yokora iki abantu bose babona nkaho ntacyo yakoze, akagera ku rwego arenza kwiyumva kwa kundi kwikilpabiliza, akarenza rwa rwego agasigara nawe akora ibintu wenyine, agatangira kandi akagira ivyo yishinje, akaba umuntu utifitiye icyizere. Kubera iki? Hari ibintu byavuye mu muryango, hari ibintu yabwiwe n'abo bavukana, hari ibintu yabwiwe n'abavyeyi biwe, hari ibintu yabwiwe n'inshuti, hari ibintu yabwiwe, hari ibyo yumvishije, yarenga hariya mu rugo, yava muhira, yagenda muri societe naho agasanga naho ko baramufata kwa kundi, agakurana ibikomere niko nobyita, agata confiance yiwe we, ntigirire icyizere, confiance de soi igatakara, akaja kure nayo. Kindi gikurikiraho ni societe tubayemo. Societe tubayemo nayo irashobora gutuma umuntu atigirira icyizere. Urugero rutoya, nkanje tuvuge ko ndi mugufi, nubwo ntari mugufi cyane, ariko kubera ko banyita mugufi, nkagenda najyafunwe ndi mu muryango w'abana barebare, cyangwa se umuryango w'abana barebare, cyangwa se ndi muri societe abandi bona barebare, nkazinguma n'ifunwe, nkagenda n'ifunwe, nkumva ko nta cyizere nifitiye. Kubera iki? Rya jambo baguma bavuga, wewe uri mugufi, ugizeho tugize gute. Ivyo ngivyo bituma nta umurongo, bituma umurongo rimwe na rimwe, ukaba utigirira icyizere, ukaguma n'ipfuno. Cyangwa muri societe bazavuga ngo naka ngagenda nabi, aseka nabi, avuga nabi, ugasanga no mu gihe uri wenyine ukazugenda witega. Ni witega kubera ko utananiye gutambuka, ariko hahandi hari abantu benshi bicaye, ubona ko ari yangendo yawe bari kureba bose, ugasanga nta confiance wifitiye, nta confidence ufite muri wewe, nta cyizere wifitiye, ugatakaza icyizere. Societe rero irashobora gutuma umuntu yitakariza icyizere, ukagumaho mu buzima butigirira icyizere muri make. Hari umuntu umwe twaganiriye, turaganira, ndi gutegura bino bintu kuzobivuga, ambwira ukuntu yakuriye mu muryango nta rukundo yabonye rw'ababyeyi nabo bavukana. Muri make yakuzeho, namwe muca mubyumva ibyo ari byo, yakuze nta rukundo rw'umubyeyi yabonye, nta rukundo rw'abavukanye yabonye. Muri make yakuze muri ubwo buryo. Agera igihe cyo kubaka, arashakwa, amare gushakwa, agira ikibazo cyane mu rugo rwiwe. Ikibazo yagize ni iki? Yagize ikibazo cyo gushakisha urukundo atabonye, ni ya identite turi kuvuga, urukundo atabonye muhiri wabo, urukundo atabonye ku babyeyi, urukundo atabonye ku bavukanyi, urukundo atabonye muri make, ashaka kurubona ku mugabo wiwe. Aba aggressive ku buryo yumvaga urwego we washaka ko akundwamwo ariko ategerezwa gukundwamwo, ariko ntibyashobokaga. Yarambwiye ngo umugabo we yaragerageje, aragerageza kumukunda, ariko kandi hari ikinogo kinini cyane, hari vide nini isaba umwanya n'igihe kinini cyane kugira ngo cya kinogo kibashe kuzura. Yicara avuga ngo njyewe sinkundwa, nanje se yagira akantu gatoya ngo se nanje se ari unkunda, nanje se ari uwo nyumva, nanje se ari icyo nimariye, nanje se ugasanga ni bya bikomere byo mu miryango, bya bikomere byo muri societe, kujya bakwita amazina, bakwita naka na naka, ugasanga bizanye ikibazo. Ibyo ni ibintu bituma umuntu atigirira icyizere nacyo. Icyizere kigatakara neza, kikagenda ukakibura, ukaza wibaza impamvu, ukumva muri wewe ufite ubushake bwo gukora ikintu runaka,
nawe ukavuga se nkanje kweri ndashobora gukora bino, hari icyo nshobora gutunganya. Nk'abana mu miryango bakuze bababwira ngo wewe ngo naka ngo ntazatunganya kino, ngo ntazagira gute, azagenda agakura naho yogenda agashikana n'ahantu muri societe akumva ko nta kintu yoshobora. Kubera iki? Hari aho biva, afite passé mbi, afite passé yamweretse ko ntacyo ashoboye, societe yamweretse ko ntacyo ashoboye, umuryango wamweretse ko ntacyo ashoboye. Hanyuma rero no mu ma église environnement yawe, environnement irashobora gutuma utigirira icyizere. Urugero rumwe muzorebe umudamu, kamfata urugero ku umudamu utigirira icyizere. Nta iyo umutware abaye umutware mu rugo, kujya nyine babitubwira, kujya nyine tubizi twese, umudamu azasigara yumva ko noneho wewe ntabibone ko umutware nyine ategerezwa kuba umutware, akarenza akabyita agasuzuguro. Kubera iki? Kubera kutigirira icyizere. Avuze ikintu akavuga ngo yansuzuguye, yangaye, ashaka kunyereka iki, bivanye rero. Niyo mpamvu dutegereza kwitonda mu marangamutima yacu, tukagerageza tukirinda ibintu byose bizotuma tutigirira icyizere. Ijya passé yawe, amateka yawe ntatuma utigirira icyizere. Hari ikintu kimwe abantu bataza batahura, twavuze ngo hariho corps, âme na esprit. Twagiye mu âme, twagiye mu mubiri, ariko kandi hari amajambo wowe warabwiwe yo kuguca intege, yo kugira ko ntacyo uzobaco, ntaho uzogera. Abantu bivanye na class urimwo, kenshi dukunze kubona abana babaye abakiri wabo, bakuze ari abakire muri make, bagakora ari mu kibose, nta bintu by'imihangayiko yimenyerereye, akagenda agashaka cyangwa agashakwa, akagumana ka kantu muri we, kumva ko ari hejuru y'abandi, hejuru y'abandi, hejuru y'abandi. None iyo ngiyo nayo kikagera ikintu, kikaba akarema ikintu muri we cyo kutigirira icyizere. Yari iwabo ari abakire, yagenda gushaka cyangwa gushakwa, agashika agasanga bisa bisanzwe, akagumana ka kantu ko kutigirira icyizere, akaguma ashaka kwereka abantu ko nawe hari icyo yoshobora, akaguma mu ma competition, kujya no kutigirira icyizere. Cyo kimwe n'abadamu twavuze, ahora hanganye buri gihe n'umutware wiwe cyangwa se n'abandi bantu kubera kutigirira icyizere. Umudamu akumva ko ategereza kugenda nimba ari ikirori bagiyemo, agategereza akava muhira akava muhira azi ko agira bemeze, akisiga, akikora, namwe murabibona by'abadamu nyine, ashaka kwemeza abantu, bikarangira nta n'uwamubonye nuko yari yambaye. Ariko icyo niki ni ukutigirira icyizere. Iyo ni manque de confiance, uko ni ukutigirira icyizere. N'abagabo benshi nabo hari igihe umugabo abaho ngaho kubera kutigirira icyizere, uvuze bukeya wansuzuguye, uvuze bukeya akakwibutsa ko ari we mutware w'urugo, kandi wanashima nyine ari we mutware w'urugo, akavuye akaza kuvuga ngo suzi ko ndi umutware w'urugo. Yeguriwe 100%, nta mpamvu yo kubyibutsa. Uriwe n'Imana ubwayo yagushizeho kwita umutwe w'urugo. No kutigirira icyizere rero, tegerera wewe, peu importe uko wowe umeze kose, ukumva ko nta wundi umeze nkawe, kumva ko nta wundi muhwanye, kumva ko nta wundi musa. Biragoye nkuko nabivuze mbere, umuntu wabuze urukundo ko wumva ko utegerezwa gukundwa mu rugezo, wumva ko ukundwa mu kubera ko utabonye urukundo. Iyo ni societe rero ituma tutizera, imiryango yacu ituma tutizera, environnement nayo ituma naho twitakariza icyizere. Ariko rero tumanuke kuri esprit naho, nimba hari ibyo isosiyete yakubwiye, ikubwira ko ugenda nabi, useka nabi, uvuga nabi, ko wangwa, ko ntabagukunda, umuryango ukubwira ko ntacyo uzavamwo, umuryango ukubwira ko nta muntu kubamwo,
wagenda aho ugiye kugamira mu ikanisa nabo bakakubwira ko bizagenda gutya, uzureba utekereze ko inyuma y'iyo societe n'inyuma ya environnement ko hariho Imana, ko hariho umuremyi wa byose. Inyuma ya papa na mama wawe uzurenza amaso uvuge ngo hari Imana. Ibyo ababyeyi bawe batakubonyemwo uzuvuga ngo Imana hari icyo yangize cyo. Ibyo societe itakubonamo uzovuga ngo hari icyo Imana njewe imbonamo. Uze wiyumvisa ko uri umuntu udasanzwe, wirememwe icyizere, wumve ko uri umuntu udasanzwe, peu importe uburyo uwo barajemo ku isi bwose, uzumva ko uri umuntu udasanzwe. Ntabwo waje par accident. Nimba uri ku isi uri kuntegera ubunyine turi kuganira nawe, wumve ko utaje kubw'impanuka. Uvuze ngo peu importe uburyo wajemo bwose, ntabwo uri impanuka, ntabwo waje par accident. Ku Mana nta mpanuka ihaba. Bisiguye iki rero? Uri umuntu udasanzwe. Utegereza kumva ko uri umuntu udasanzwe, utegereza kumva ko hari ibyo utegereza kuzokora no kuzogeraho kubw'Imana yashatse ko ubaho ukaza hano ku isi. Okay? Nuko nguko rero twari tuvuze, tegereza kwigirira icyizere, ukiremamwe icyizere, icyo abantu bataguha wowe ukacishiramo, ukarekurana na kahise kawe kakwereka kagira uti ndabaho urugero rumwe. Hari ahantu nigeze kuba niga, mbaho mu buzima butari bubi ariko kandi nyine butari bwiza cyane, murabibona bwo ku ishuri. Mbana n'abantu abantu nyine namwe mucamo byumva. Mbana n'abantu mukuru uko babikoze. Hari igihe kimwe nabayeho ngiye kubabwira ko hari ikintu kiza kikako affecta, ugakurana nacyo, ugahorana complexe, ugahorana kutigirira icyizere. Hanyuma icyo gihe bandemamwe ikintu cyo kutumva bagira gutya ngo bigera ku rwego noneho birenga kutumva gutya bavuga, noneho biraza binja no mu matwi no mu mutima, nyakira kutumva ndiyakira. Mare kwiyakira kutumva, bakaza basigara noneho bahamagara, ngasigara ntumva nyakutumva nyine. Ngasigara ntumva nyakutumva. Kubera iki? Ni ibintu bavuze, barabirema, ndabyakira, binzamwo, mbigira akamenyere, baruwe baramenyera ko ntazanyumva. Niho numvaga nduhutse, kubera ko hari n'igihe bashoboraga no kumpamagara inshuro 1 2 3 4 ngaceceka. Nkumva ko barabwirana ngo ivungu hasikiye, kubera ko nyine icyo gihe sinumvaga. Hari ikintu kiza kikakuafecta, kigakora ku marangamutima yawe, kikaba gikomeye bwacya ukacakira ukakigendera. Wazo usigara uvuga, wumva umuntu wavuga batumva akavuga bwa bundi nije bavuga, muri make sinza nyumva, muri make bimeze gutya. Ndababwira ko icyo kintu naje gukira ntinze cyane, naje kuvyiganira umuntu. Hari ndibuka ndikora ubukwe nigeze kubwira umutware wanje, ndamubwira yewe ndamuganiza mpamubwira amakuru y'urugendo rwo ku ishuri. Ndamubaza ngo siko nguko uzamva ntazanyumva, arambaza ngo se kubera iki. Mubwira histoire, arambwira ngo izo ni ibintu nyine wari warishize murakira, wari waraguteye murakira. Ariko nshatse kubabwira iki rero, hari ibintu society turemamwo cyangwa se environnement cyangwa se n'imiryango yacu, ugasanga ibyo bintu tubibayemwo bidutakarije icyizere. Ariko turiko turagana ku musozo wacu, icyo nshatse kuvuga niki, ibyo byose bavuga n'ibyo bakora n'ibyo biyumvira, hari Imana ibirenze byose. Imana irenze ababyeyi bacu, irenze inshuti, irenze societe dutuyemwo, irenze environnement. Nimba ari Imana ishobora kuba yotekereza ku bwawe ikavuga ngo wowe naka, wowe ndeba, wowe nkurikirana, uri umuntu udasanzwe. Uri umuntu udasanzwe, nkurebye nkubonamo igitangaza, nzambona uzokora bino na bino na bino. Rema rero hejuru y'ibyo byose hariho Imana ikomeye. Hariho Imana ikomeye, woye gutakaza icyizere kubera uri we, woye gutakaza icyizere ku bwa identite yawe,
ariko usubizwe mu imbaraga. Murakoze cyane. Twari kuvuga byinshi birebire n'ubundi tuzobigaruka mu bice ko twavuze parti imwe cyangwa se igice kimwe cya identité. Ni bice byinshi byotuma umuntu atakaza confidence. Iyo watakaje confidence nkiri aho ngaho uzuba aggressive, kugira gute, uzurangama, uzawumva ko umuntu wese akuvugishije abashaka kubwira nabi, wumvishije umuntu wese agize gutyo zamubwira ngo nukunsuzugura, wumvise. Ibyo ni ibintu bigaragaza iki ko nta cyizere wigirira. Ariko tegereza kwigirira icyizere, twumva ko turi abantu badasanzwe nkuko twabivuze. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Hanike Mutesi TV. Nkomeje rero kubiyegereza abatarakanda subscribe, mukande, musharinge na commentaire kugira ngo muze mukomeza mukora no kuri cloche ya notification kugira ngo mukomeze mubone ama notification yacu ibiganiro tuzagenda tubagezaho. Turabakunda cyane.